मडगांव कारवार पैसेंजर कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने को तैयार है। कृपया लक्ष द्या। 22114 कृपया लक्ष द्या। सुमार 1235 स्क्वेअर मीटर एरियाचेर म्हणजे 2 शेडींच्या रूफटॉपाचेर सोलार पॅनल्स घालून जो सूर्याची किरणां आणि जी सोलार एनर्जी हार्वेस्ट करता ताका लागून मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेरूच कोंकण रेल्वेन दर वर्सा सुमार 18 लाख रुपया ते आपले वाचयता। कृपया लक्ष द्या। On-grid solar power generating system provided at Madgaon station on rooftop of platform number 2 and 3. What you see, this has been carried out under the MP LED funds of Honorable MP then MP Shri Narendra Sawaikar sir. कृपया लक्ष द्या। This work had commenced somewhere in November 2019. Entire system was in place, and we started generating power since January 2021 onwards. And usually we generate around 20,000 units per month, which caters to around 30 to 40% of Madgaon station power requirement. So on an average, we are generating around 20,000 units per month. 1,32,00,000 रुपया कॉस्टा उपरांत म्हणजे आता म्हणसर कोंकण रेल्वेन सुमार 18 लाख दर वर्सा पैसे वाचयल्ले आसा। पर्यावरणाच्या नदरेन आमी पळयत जाल्यार 61.74 टन्स ऑफ कार्बन जो जनरेट जाता आशिल्लो ती कार्बन फुटप्रिंट्स ते कमी करता। कृपया लक्ष द्या। We have provided similar this thing, but of lesser capacity at TVM and Karmali station. Karmali it is 20 kWp, whereas at TVM it is 7 kWp. कृपया लक्ष द्या। कोंकण रेल्वेन केल्ल्या ह्या वावराक आमचो सलाम। आदले खासदार नरेंद्र सावयकारांकूय खरोच वालोर। तुमी पळयतात गोवा न्यूज।